what's the downside of sharing yourself? But so toevallig. I know where this is going. Yes. So toevallig, malang, mi mama ko mi tata lang dami, 2 de madrugada, tabel mi app mi, o que tá passando? Na mana um click pa mi di Facebook, mi da click riba che, mi da mira, mi cara, mi da bisa, see, I have been in financial instability. My name is Sofia. And anyway, hindi lang. Nabibisa ko mes, pero na usa mi cara droga. Got him. We just got fresh new content. Exactly. Nang hindi ako usa mi cara, o di undi mi entrevista na kumasi ko extra. Andore na ako, mi lip nang na akambia, kung mi wow nang kasi nang, anto hinga na mes palabra na dyan pa bende algo di, Scam. And in my mind, I was like, what in the world is this? Why would they do this to me? Like, Because once you open data and the footage, it's very easy to do that. Exactly. And the same me dapat pensa tambe, mi ta persona ko ta bisa turende. Si boke pata mais visível. Se bote goal para mes boke mais cliente, boke bo promoção, bo mes tá mais visível. Andore ami ko ta visível a walkie, nanta usa mi cara, so exactly. So me ta cara ma bisa join di tambe, but that also means you made it. So you made it. Well, kinda. It's scary. It's so scary. Video, ora ba mostra nose, legit, mi porta mane, okay. Ay, pamira ko ta AI. Yes. Pero kung yan, kung nosa, Exactamente. Tá pasa Tsnatee. Tá financial problems at tinga. Precis. Pero bosa kita ecos tremendo. Sofia. Sim. Ecos ko ta great, toch? Ta ku hopi hene amandami e video bisami. Tsnatee, misaki nota abo. And the reason they were able to do that, tapos sombra ng admirami, nang saki mita como persona, nang saki ko mita para pe, nang saki mita kere denche, ku ekos na mira mesora, aunque kuta tigi difícil para mira ko hene ku no conhece mi. It's not my messaging. I would never.